Aket tuğanlar daha bir stanok dayar boldu. Az işlet görsetiriz. Hepten kuday birisi aketet. İşlet elçi. Bişkek şehrinde. Özbekistan neler çıktı olatken yitip. Kırgızstanda Bişkek şehrinde jasalap, Dorudoy tarafta jasalgan stanok. Delni. Kuda kalasa. İştegen gördü zın işteydi. Delni stanoklar bizden çıkar kuda kalasa. Aş köpek. İştegenleri. Sekundda keser. Bunların içinde kolun menen janağında kılıp tayak menen tutkoysun da bunu şöyle kolun tutkoysun da oldu kılıpta. Öz tatlı kirket öğret. Saatine 50 kilogram çıkarat. Koşet tezden işleydi de. Kol bir yaktan aşıkta tokşet. Bu 3-4 forması var. Öz negizi stanok menen bir ele bunday forma verilir. Anan отдельный формалатын алады, отдельный заказ кылат. Бул жактан шпильканы сөрөйсүң, матрицаны полный алмаштырасың. Бул жак полный нержавейка. Жылтылда күзгү нержавейка алат. Шындай кичи кыскасын сүзмө тийген жерлер. Сүзмө тийген жерлердин баары нержавейкадан болот. Бир да кара темир жок. Болгондо да бул молочный нержавейка. Болду. Болот. Ол туугандар, заказ бере турган болсоңор, сүзмөнүн өзүнөн да чыгат. Мун кошпой, эчтеке кошпой, таза сүзмөнүн өзүнөн чыгарса да болот. Кошумчаларын кошсоңор дагы болот. Любой неме сүзмөн чыгарат. Айырмасы жок.